Kemana si kakak gitu? Jangan jagaan warung, jaing nek ulin gelis kieu geus rapi. Can beak kitunya dagangna, wayaki can balik. Aduh, jalannya sempit ya, gerobok teu muat ya. Lah jai di mah teteh aing mah lah gerobokna. Yang penting mah dagangan aing beak gitu. Ku ada yang istirahat. Lala. Mantap dagangan beak. Itu tuh jelema nama tuh. Dagangan kang beak ya. Wih, pengertian amat yang nyediakeun segala. Wih, mantap. Emang dulur gayeng ngartikeun ieu dulur terbaik sedunia pokoknya mah buat kamu. Wih, mantap. Minum dulu. Wih, mantap, adem. Masalah ya, ngitung duit. Ih, ari siang ge kunaon melenyun be bating lain disambit naon kakak dia karak datang ya. Ih, melenyun bae doang apem. Ari dia kakak dagangan di mana gitu? Aing geus tulis kieu dek ulin. Tadi minta duit. Ulin kemana gitu jang ke sore? Ih, Geus loba omong, kadi duit tah dek ulin. Bener-bener dia yo. Pengajian pisan kana kakak. Emang dia kemana ulina? Ka sawah lah. Sesira ka dia minta duit tah. Kabina-bina amat penting amat dong nakana duit. Ih. Ya, duit tah. Ih, tah. Bina amat. Ih. Ya, tah. Ih. Masya Allah, nu bener bae. Atuh jaka sawah ieu dong pedagang di sawah. Paling gak ini paling gak kerti buat. Ih, ada duit kabina-bina amat. Jeung meuli beas ieu. Mah dia kudu usahain doang. Tidak, kabina-bina duit mengawarkeun sabaraya dibere Masya Allah. Muslah nuhun. Tah, sapuan tah, tutup warung aing nek ulin. Aing tah nyapu segala. Aing tah nyapu segala, kita nutup warung segala. Yo, sekalian ya aing ya. Tah, ya, dia di sekalian digantung aing ge ya. Podaran sekalian. Bodo amat, peduli. Bating dulur dong gitu. Pesek pisan ku aing jaram ada dong anak kakak pengajian pisan. Setor luangan. Iya deui lah aing ari dulur cek aing budak-budak nang ulin bae. Woi, tul, mandi heuy. Woi, si Tuyul dia teh paling budak-budak naon eta? Perasaan anu turkeun. Lah, beres kabeh tinggal nyantai deh. Ada dia kunaon Gi? Bete. Kunaon? Ada dua yang mencuburna. Mantap.
Woi, hujan aing geus hujan aing. Geus lain. Oke guys, jangan lupa subrek. Arin teh subrek. Bodama. Ayo, ini kan. Arsi aku nanang ge. Arsi aku nanang. Arsi aku naon ge. Iya aing. Andian seureuh Iya aing gitu sih. Bener-bener. Bener-bener. Bener-bener dia yo. Aing tah enggak ada. Mau aja banget yakin aing. Bodoh, berapa pisunya? Woi. Aing. Udah,